Aduh ya Allah. Lagu apa? Aja dulu sama neng abang. Kabut kok. Pulang berisik kan denger. Keluar. Keluar supaya nggak denger. Orang pelabu meloloh. Ya Allah. Udah bakal pesongku badai. Tarik sana aja panas ya. Gila abu apa kaki. Tengok. Jalan. Kena mau lian dong. Oke, Pak. Oh, lagi sarung bapak aja. Ya bapak labu are. Ada perkaron. Pak. Betul. Beri salam dulu Ustaz, Pak. Salam apa, Jong? Ya Ustaz seporna Pak. Ulan boleh liburan untuk ya Pak. Ngada intihan itu enggak. Oh, iya bapak lah ngerti ya. Tajuk boleh tajuk. Intihan kalian itu ndak aja, Jong. Pokoknya berhimbauan dari pemerintah, bermasyarakat dihimbau. Maknanya tak keluaran pononosom wabah virus corona juga. Saya itu ndak benih kuni di nato, Jong. Tapi sejauh Timur itu ndak ngerti. Nengak mantan, pokoknya saya ngundang masyarakat banyak, aja itu ndak ngerti, Jong. Gila masuk dulu, istirahat. Ada harus kafe kaki lah. Alhamdulillah imtihan itu ndah. Kita andi bese sama lagi kelam bina kacong. Kamu itu ndah, bisa ngomong dong. Ara jaringan ini pah lemut. Cek beri kinje. Musuh yang letak ada ko tanah. Cengkok saya melek full tank. Pas lemut deh iya. Cek ara apa hati. Nah, kayak lemut deh iya. Ja menakan asit ya. Lah tak beres kapi. Tak beres dah mah. Mar pun petah begina. Iya menanang ke TV abantare. Ku tarin tak beres. Kaki dateng mikil megeli wan. Salah orang sosanga ria. Dateng gorongin kil megeli. Abu. Mangagas deh geng. Bani kan ngegas. Kin kaki tak gena. Orang bukila cermat polan HP lemut. Kaki dateng ngucap ni bani. Taro karo nunggu. Tang api bukila mingkok thelai ipa songsang, ipa mereng, ipa gentang. Pakun lemut. Kaki dateng tak nak gena. Marah begenar. Pola jen tada kau tanarik. Kota apa? Kota Sepang, Kota Mekasen, Kota Bengkalan. Mega ke saya cegal makelirik. Di kota apa bal? Cek kota banyak. Kota internet sih agak gigaro. Oh, ayo bani kota tapi kuota. Salah ngucap lah salah ki nyareng. Selamat ada reng ngiding. Ya ajuan na pola saya tada. Engkau bari saya mele full tank. Telewang luarok layar ro derin banyak. Warga bantang dan bukti tada opat. Oh di betah. Enjaro, setire mitek lemut deh. Cek mana menje? Engkau mi curiga rik. Curiga apa? Curiga tower itapur lap kelap. Benih terus. Curiga tower rebu. Salah sedikit lagi. Musuh kan iki cuma maleng tower. Benih ambil. Ano. Tahu kan? Kok curiga sama lemut ya? Polan mulian pondok. Dadi jaringan lo bi situngan tarik ke timur. Dadi jaringan ditarik ulur. Ternyata ditarik ulur sakit deh ben. Iya. Boleh perasaan yang ditarik ulur. Ngenes geng. Pokoknya mun pondukan libur jaringan lemut melolo. Ya biasa dik. Zaman HP. Apalagi pondukan tak teman aku HP. Pan mulai pondukan jo HP terus saya pecet. Amor bangun karo mena. Iya. Ara pecelala apa lain nak. Nolong narik padi deh iya. Kena HP melolo sih kemain. Ya jangan lagi nak anak andik ken paduan setua. Anan kawan main tapi langsung lagi. Padahal mon anak berdalam pendidikan taning torodin.
Kenongguan. Tetireng tuore harus bisa mikir. Mun abri ke anak jeling gelo manfaat dewan mudorot. Mun benyaan manfaat dah baru bagi. Mun kira benyaan mudorot dah tine cek torot tine. Tangkodo tadi HP. Nek liburan nggak Ria. Belajar minta HP bapak suruh meliaki. Pak, Ah, HP. HP. Oke. Kebetulan apa, Jong? Engkau ko pak, nang rumah tadi kaca. Iya, gue udah kuat dan lagi bi bapak dong. Pak, bola ko sa pabalian. Lu dong. Kaki gigi kanak gelu jong. Benih waktu namin HP. Baru kaki gue laku lulus di pondok. Lai melaki ni si rajo. Sekira yang bang salah dan di orang ini. Mun setia kaki kana benih waktu na. Kayak ingat iya jong. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dati mun HP benih masa na kaki jong. Kakek setia ajar begena, munduk begena, cek mikir HP. Dia bapak nih kakek jong. Kakek kalau lulus dari pondok, minta apa-apa, bi bapak melagi ya jong. Apa boleh HP, pakai kontra, beli ya. Kor kaki munduk begena. Angkuan pak. Iya. Wis kok ki nginum na sampe are. Talang na pak. Tak usah.